Chief Executive Member jangka Khasil Autonomous Council ubak penyak sing sim rengkat ki Executive Member ke bakan top yaga Kongres Meri Kharpuri ba Robert Kharbuki ba Kana Soshang ba Kamjuru Usim ke Hima Melim ba ke Menteri mentaka sengi ka arpanda tarik unailar araujar arpulai ki lalik ban jurip yaka yudu haka bagi lalik ban pej yaki basa ke ban pok kliyo basa sosa bat kiwi de ki jaka jangka yudu Hadin kini ka jurip yaka yudu na kaliang jong ka kenhuan kala herpat sa sepo yo molong berkam juru yaka GS road man khanra yaki dukan jigi barjala ki bamdan license khai satya hakani ka jinglek ka jongi dalap baki dan bun ki dukan ki bamdan license khai man na kaliang ka council kala hukum iki bagian khangno bala tha iki bagian mi sepo district council baki de ban tapana de ban apai yaki license khai haswa bagian le iki kam khai hang ni hapo ka jala mekhlaya किबलों का कुछ कितना ट्रेक काम जो लास्ट वार्निंग हम बोला जमा करो हर बार में हला करता दिल्ली में बराबर ये देखा ये रोड है हाँ ये आपका रास्ता नहीं ये रोड है निकाल दो सब जमा करो वो भी हम कबूतर हैं कमरा संस्पार पुलाई क्या कमरा लोग बालानु एसपी Halo. Orangnya kok di metro kalau mau. Lihat saya sih mau. Foto. Hah? Tadi kamu lampu ini. Kena sih bentuk enforcement. Eh enforcement, ya sih smart sih. Enforcement? Enforcement? Ada kimla ay bansyong di khasiyam Kamdir bukan khasi Kamdir ke bisnes khasi dia berhal bukan ke bisnes but ladamdan ke kakon ladamdan trading license weng not mo mentam tahi area में Ang siya na binimite. Ini berbot. Namna ada naik si mensyong na. London ka bang Tri. Ina orang sab keluarga. Dispose kini. Nai syak ben claim hani ang kawan rak syukur si office. Dua kali kami ni jongki. Dia kini kita khar ba dan Lihat tak? Ini Dapat padan kadit license. Kalau mau workshop. Enforcement ini ada menekin. Salah nak ambil. Ayat. Dia. Pura puluh ya. Okay. Lawan ni sudah kabut sedang diam long begitu boleh pinjam dua